itatu na yela kenyu metha imwe cia uoro kumba kwithira chirwa mambitikirie kuwate weni akirindeto chia Meru TV uoro ni wambita muthoni wa kiramana tariki ni 6 achia mweri 10 mwakeni yotiri wa 2025 weekend eku irakaria atia kuwate weni gutamburukire chio burachitherere tukinyela methene yetu ya ndeto kuma au kaunti ni yetu ya Meru ome ya Meru na Kinathiguru ni yetu yonthe ya Kenya mwana ni wetu wa mathitho ni Paul Ngujiri tukiambire niri tireketie odukinyela methene yetu ya ndeto ni atinende kire kiumia kia kugwira customers kana gichomba customer service week nende CEO wa Golden Pillar wijikene ya Winfred na chumirite na kuria chiari abethire bakirutana anaboko bakwithira bakika kamuthithu karaka kwamba kwithira akaibatethio turo ne buke ya riboti ya mwandiki yetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi. To join our hands in Abange to celebrate this great event of Customer Care Week in Kuigwa linyiete mono ke bucoka iriankatho members betu nontu bagutwitikia na mbecha cienu gutwitikia tubuserve na nkuruki kinya bukomba kucieni fa gukurukira nguru nenipira itumbite kwithira turuburirite members betu babaingi junior account nonte tukwenda kumenta ana betu in the culture of saving kenda bakura baimenya go save na itukwa encourage kinya chiari bange baraba turuburite ana bao junior account bakabaruburira bakabekaira pole kamuthithu kidogo nikenda bateketha we na any strains nyari abakinya kuria their school fees na nikenda nyana bara bakomba ukura in the culture of saving nkurukinya na betu a youth itukuve encourage bambirie gwika kamuthithu kao kidogo kagiteneka nikenda batatega ya ciari bao iguru kimantu jonthe inyaria bakinya ukuru ne bakugia family ciao baketha bibangite bwega na bakomba gukura bwega kinya gwa achieve their life goals. The rest of the members Barea tuture ni abo itukuwe encourage tuburikanagia we are towards the close of the year na mwaka jo azira we give back to our members through dividends so na to base ageshi azira wikite and itukuwe encourage kagite nagaka during this customer care week you bongere savings chien nikenda bukomba kuona ngundi returns. Tuketana mbere na teto chia Meru TV ugoro MCO wandi ya boge tabjekene ya DMK kiogora na chumirete na kumeneria nene thirikari ya Rais Ruto akiuga ne ndio tuwetana mbere yethirite kireta kaunti ne ya Meru nkurukine tetana mbere na umekuthuranga makutho akiuga kuma thirikari ya ukia wathani kaunti ya Meru etiroba kuthirikio na maendeleo no yari kuriboti ya mwandiki wetu wa The Jeff Wagituma. Nawe DMK kiogora mutongeria kiamene kia Mbas na MCA wa Boge ya Baruguru muthenya jwanarwa na umirite na kumeneria bunene utongeria ba President William Ruto wa mona thirikari yawe na kuga thirikari iji kaithirite gitongia na itikumakirankia anto bage ntokira boskumake ikiraba kurira biashara ciao batena ngugena mwananchi na ninda uga onde kiogora ndiye MCA wa Bogeta West manto atuta mukagweterwa kaire na mbetete oni kiara kigya kwa gwaka gwikira rukunyo isieta kwa stiko ni cigwikirwa ndi koronare roro raja rungana oro akirangiere ndio oro no kona nkeru ina inerio ya munyere yo anyo ninkiuga wanta no ntona ndeto tomba gwika gwa state na ndauga nkareto state house yukaire na toeto mbese tuweja watu ya MCA cia kwa MCA my colleague bagana cia kwa bakarea ni are kinya DMK kiogora itirite President William Ruto kathanguthio ni gwita Kenya na mbeca makanisene indi mirandi ya thuriri ya Kenya ethirite akimitejaniria igora baratwetete katharo na au arambene President ya Kenya gaita milioni 10 kore wa musara nyongana ugwe kibake atwire kwijara mbe koko atora gwita milioni moka na ijere uru arare aratora kwijara mbe ko alita milioni moka na ijere ogwo rija na 10 igwake we na mbesa Kenya Anu atuka mwananchi atena mbesa na ibato tindorera mwananchi atena mbesa anto abakumia lakini watoira na ndeje ni na kathero mukae wangirira ate cia kwenda bere ibagane
Oni otembesa nkwenda kare chumeni ya Ruto. Oketha kwembesa ina chona atumembesa isacurate mwananchi atige kumia no ntoni ntathuri nimbeta kwa comfortable gwakwa kana kwa mwekuru okwa. MCA baba mero gutwira twita tugokerie biara biere na regembe ote MCA ori insurance thai MCA wengwe inyweka kainyerekete ngori ari wetheri mpinyerekete amwananchi wa inyerekete ate insurance ni ejani SRC lakini twero twete hii procurement thirikari cia county cieta court Ruto ugandi sobe the court iromba ra mutongeria uju nandi kiria Kenya na mono antu babethi oni kirankera antu betu especially antu babethi kura ni kwandikithwa jukia ni kura Ruto 2027 yakanyanga inje nonto Ruto gakana tenonto kolite toswa amero itebira biorongamo ne amero te muntu kathuru ore ome we mumero tema lakini to kwa affected batu ipolice iri kwendera national kinyoendera tweta state house yeto mathaira state house iro twetote tweye nyaka kanyaga kwaria oni mbuga antu ibainyerekete ngirondi mbesa ite guthiuruka antu bati utirabe matatu aigo pa kwanja antu bati kuoneka bagwita matatu ii ote twakanya inyo tweta tharaka irundu ni kwa kinde kitwarigwo ijoga tugonera tukana batu inyatu twingwe twina na inchi tukuigwa tubati kweja kubwira amanto jao ote tweja inyakanya gakwaria igo twira rungameni bukethia bonwe atora ere sinema batu twetaga kuona i president rungameni bo evunjara bokethi kethera igo gwantumite nkwara iria ngakwariria atethera ngwetake kwirwa nkero ito gwakirwa oni ntakite kwa baba nkwiro ngwakirwa anga ito gwakira nyomba na umeru anka athama gwakwa ngakare nyomba cia gwakira mutindwa ogwa ko athama gwaku akare mutindwa anote na kwao kenda wira gwana ndi abo gwakirwa o mwirite atwakire barabara mikombo na enjo kangionu otika matembesa iwo thithia cio barabara bo bwe bakenda bwe 10 ni ate ya Kenya ni bethere bakiria mbeche ikare to maturene ni atongeria baba ni untu baregete kuthithia mirandi ya witi na mbere ni kenda bakagura Kenya ambwira gintu kira ba interested ya kuthithia mbeca cia gwejo bogura mbeca cia korokeraja kwa nenkira le ni mbeca lakini hiyo serikali lazima ikanyange nje for the sake of mwananchi kinya kwa tueka kuba support kwa to cost kaba to ya cost yeu lakini mwananchi akalebwega mu Kenya na mu Kenya tukwenda akalebwega toteja twiranga meru ka ethwa city erethwa city ethwa daitole mio kara town janko bwana ntunyote mbesa nto bamatatu batioka matana itithwa city tongerwa goli tatongerwa ambi tongerwa taxes na tongerwa goti anto beronderete abarugire city ujokia nini utotheni tiabararagire bauga boto ethwa city ni manto jaraiteria koto tigo jamba chokia ni kaire mero takinya nto akwethwa city tukatina kwa irua utwiranga city eto inje twara tukurara muntu arare akamutukawe kamukurugira mwana one tubesa twa wathomithia mwana ona muhajie njare ya sibitari eu ni city ke mwananchi wa kawaida yo tutetwira tukaria thirikari twakirwe city cia maito tona city ekunere city eku ne ara ogwa ukaramu ekoro kunja ku kereja bwega nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Ibuya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ntuboriboti una njira ikinyanilite batra linazigechunge urani wa parishi andare nterecha maua achimirete na komeneria nene utumiri bonda wa chiambogita brabudrete bugita na mbere na amachukuru ni aritwa nende akioria achiari abana kinyari mobethere bakiwatanira njara kenda utiira utumiri bonda bombogita ibogomba kwithira bwe kinyamu icho no ntwarito ibetherete betumira mbogita anda waikwa kagita kara yo ntubro tumite kithomo kikethira kinyage kina maana njira enene Father Linus Gichunge parish priest wa Ndare parish ire ndene ya Igembe Dinari ndene Diocese of Meru. Problem ira twena enene ni ana gutumira ndawa cia mbogita bangi nchobi ciibango nchobi ni kunyangia na beto baingi muno ana beto bakaura as far as kuma class 3 ukethira na bagutumira bangi ni bagutumira thigara ni batumira nchobi bamwe kinya aciari ni bakumenya batiko bakania turenda kwira na beto batigane na mantu ba mbogita nchobi tembega kiriana bangi tembega kiana thigara tembega kiana ikathukio turo bao na batikinya na bakwenda gukinya so ndi ndibera batikana na interview bulu no nto bitiko batete na biga batonye manto ne amathuku uria mbomba kuga ningwitikia
kanisa yongo etumba kurwa na mantu jaja no mwanka tugwatanire political leaders civil leaders tugwatanire turi amwe twarie mugambo jumwe mtu atikauge ni akulita ngui peke yake twitane meetings cia kumba gutethia antu betu bena thina nyingi na tigwa ka antu betu bathuki antu betu bakabatije most of them they have no knowledge batikumenya babati kuthithia ata. So when we work together we have meetings barazas to educate our people about health, about education ningwetikia tukaomba kubatethia. So turenda tugwatanire tugutwike kintu kimwe na nkaromba tongerie betu kinya governor wetu bau ni baba tugwete MPs betu MCAs sibo betu atongeria bakanisa twitane micemanio twaranirie ndikenda tumba kuandress na ile ndene ya society kwirania aciari betu ni baciumie kuthomithia ni batige kurukiriana gwe aciari bamu batenda kumenya mwana kinyeta secondary athomaga atia ni mbia bati kugurirwa bamu bati baguraira mahuku bamu batire office kinya ana mwana akarare onde ngiro ntubo afi kidogo muciari wonde abati kwiritanĩria amenye mwana ni kitharimo kira ni nkiri ni murungu aciumie ino ntukitharimo giki tuga murungu atharimaga muciari gukurukira ana kwa bombe kuthomithia ana bao bakarukiria ana bao bamu bauga ana bao eta secondary bao kura ati mwana na kuimenya ute mwana wimenya mwana ati kuona guidance ya muciari ningwetikia tumba ukinya guntu gukuraja kwa ngaimiza aciari bathingatire ana bo bamenya core bare bena one bare kuntuko ni kwena manto maingi nyande ne skulu bamenya ana bao baritania na bao bad companies they are there kwena manto maingi ana bakuthithia jamo ya mathuku muno lakini bakiarairwa bakiaja wa counseling na rugo te ondo tumba kwira mwana onto bo thuku bunto kauganga ngakira ngakira kwira mwana 1 2 3 ira mwana manto yonde kimencho mwire gukarikagao mwire kwina mirimo mwire akona thina kale akuthingata mawatho ya cukuru akale akuthikira muciari so bathingatire ana bao bamenye how they are living. Meru TV ugoro akari wa kumanterecha yembe bachiumirite na kuria ngavana wa county ya Meru Mutumantu ethinki ethere akichokia James Mutia akanyene kawe kakurwamira rwangi rwa urimi bakiari bakathete anene a James Mutia ndira arari wathani ne bakiugwa rwangi roremi iro ethirete rugite na mbere obwega na kwina mitaratara na imibangiro borobete kwithira bakiambiriro ntu bara batumete bakaugwa baino bwa nende nonto James Mutia no bere kwithira kebelua akiri kurwamira urimi ende kukomba kwithira kuri na makutho na kinyamirandire tona okumba kwithira aimikinyaniria muicho nkuruki bameneretie mubunge wagicigo mbunge ekia mbere ati ndani kili bakiwa na ari umwe barobere kwithira baitiira James Mutia akumba kwithira kebelua kitine kiriboti ya mwandiki yetu wa Ntheto Mukirio Nkunji ni akarimembe baumirite na muthuro no ntubo kwibwate chief officer no James Mutia urora ndiki thirikari ni account ya Meru no mbete kwithira kebebeluetene bakwabo nteto ini si baringithite bonene no ntuyu no enkabaraisi na batetha centurene tu yantuba kiengo igembe East sub county twari aritho rimwe taro Mutia muthuro munene sana ati ni kuiba ya kwamba ndaya twendete muno roa tutethera sina manto maingi aswa nya twina rambe na manto sendi nyare mina mbeu na nya samaki ati ya kwamba ati na rindi ngapa na tuna rigitira mutango wene Mutia turona na tubwethari baba na turigana lakini thaa hiyo tibi tukuona nombi cokeria nthaki uyu witwa Mutia no ntunio tuona na kwetu ria twina rambe kana kinya ria twina manto yetu ya manene ya tukwenda kubwethia no weya turi antu bembe na turi antu ba athero na antu ba igembe East tutetegeria tuingiro mheshimiwa wetu na Mutia na kuuru antu betu bembe itoro mina mure 100% itoro mina mheshimiwa wa njia bwana Ali 100% na twacoka tukaroma na mheshimiwa James Mutia na kwema etomine batu mutuma itubono tarere mawaziri tuiba sumtandao ni bakanisa Methodist tutabona na kana borabona bwe kwe waziri onge account buisie batu kwe chief officer onge buisie ori bakimweta ari mutongorio witi na mbere ni bawita ati na bareterete kinya mirandi yo kuria makuyo na indi monkathaie kwebeluetene kini bakona mirandi iyo itumba kwithira ita na mbere na ikio bakirombwa chief officer ombe kwithira na usokirwete kiawe kenda mirandi iyo ita na mbere thai Mutia na aratu kumanirite mwanga tukona murandi yo kalime ko nthambiro gatoline mwera project oni ngona
batu ngwe to nerare ya mberi next week lakini nonto mutia nara to rente kona ya ngwe kamberia wete samaki itorete samaki ya mutia ntorene mbeo bai mbura yetete kura nto beto bataya wa mbeo nonto oraya nto beto mbeo imutia mutia no raisi nto beto mashinani na no raya abakinyela na mutia ngwire nawe kinyawe nuise wigiria mno okya kwethira kwena ina ate kakuna mutuma reka kuitha toro twire tukwatie ndro kana nate loi tayari mwanka thaiwe koko butanto bembe makosa ndendo koria butanto bembe munenere achoka imenti no kona kabako wate ano oratomba kwata turanto bembe Kaitene kau bakionekana kuolotela kiara kiri mbunge Dan Kele wa Karitho na kwa ukele kango wakikishira oma itokomenya usaseji bwabwe na mbiyewe chief of staff humanity na one kenda mutiengwa nonto no komembetsa muchara yora kuona ni yakwe yakathomethia ywana ria twari na mwiri atwitanite kalimiko ana bathomethwa motie na muchara yawe lakini wote inya na ithano ciaku na tuwitite na ikia tumiukurwa nwe kwa gutheta rutere MP ate gwenyo twenjira roe kalimiko kanyankongi tona roe lakini ngoya ne gukumana mutuma ebel je mutia umangoene Mheshimiwa Dan Kele kuengethia mutia kutekorera kura na kuengethia mutia ngwene vitiria muyumbe wegembe sentro 2027 na kwere mheshimiwa ndo ethingia womba gwithrothwa aneti mundu witwa Kele kubwa utethingira undi bono urongo norere uwengo kinyengira undi yake atithia na soko utethia kana na ugenda ngikwa ikwebela mongo Inga muta yoyo twandani Kele yokurana na betu bembe yuringe nthi Keripotera Meru TV kuma Kalimiko Igembe Central Keripotera Meru TV kuma Kalimiko Igembe Central Beta Mukiri Onkonja Nibaye muno mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkonja kumanterechi ya AMBCC wa Kithomo kaunti ya Meru buyikene ya Esther Rukunga bawatanirite na kaunti ya Meru ibambiririte mutaratara yo kweyana tauru akiri anabare endene ya machukuru kuringana na Esther Rukunga ari wanende kwaje ko tauru kwa nabari gutumeta bakethra bagita chukuru ko kaita kanene kaitenekra baina mweri yo kana kaitakara bakomba kwithira bakiona mweri yo ribotia mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni. Waziri wa Kithomo kaunti ya Meru Daktari Esther Rukunga bawatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru ibambiritie mutaratara yo kweyana tauro cia theru kiria ritwa na nikenda tiela tono totwale tutikwangaratana kithomo nontobo wa cia tauro iji. We know that many young girls face barriers, be it lack of sanitary products, the risk of early pregnancies, or limited mentorship opportunities. These obstacles often cut short their education and leave the promise of their futures. Today, we affirm that access to the dignity is not a privilege but a right, and mentorship is a bridge to this opportunity. The county government, through the Department of Education, together with the community, Beyond Poverty Africa Network, Little Angels Ventures, and the other stakeholders, is dedicated to ensure that no child is left behind. Through collective efforts, we can produce resources, create safe spaces for dialogue, and nurture responsible choices that secure a brighter tomorrow. For dignity for our girls, where we are empowering them through circular initiatives, and we want to especially tell the young girls and mothers there is hope. We want to give them hope. We want to enlighten them on the fact that they have power in their hands
and they have a government that is caring. We are hoping to reach out every corner of Meru. We will not only be intervening on matters of sanitary funds, we want to align this with climate change action, where we will be establishing forest farms in those schools. By the time the kid is done with the school, he can come back and appreciate the tree that they grew and how they changed the community. Kulukine bakoria tongeria bau bange kuwatanira na nekendo tiela ndi baukeria kana kakale uamona gutetheria kuthiria stigimera ya nacia nontobo. Let us work together, the leaders, the parents, teachers and mentors, to safeguard the dignity, health, future of every child. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Nabaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Walaiboni no tupotunekira riboti una njira enda ya mutegeri wa Meru TV. Etana mbere no tuthiatira kimitando yote yo kinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya akenda kugwata Ndeto ina inge na kinya buracho karika Meru omeya Meru na kinya thiguru na yetu yonthe ya Kenya kome makasi urane MCA owandi yankue na nwe mukaririgitio kigena kaunti ya Meru nende na chumirite na komba kudure tari ritumi birabi komba kudura bitu mama maendeleo kana mirandi itikomba kudura ikinya kaunti ne bura kwagirite akiuga niko kwithira akuino cherero kwa mbecha kuma kirithirikari nene mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma na guchokera riboti nawe Martin Kome Makasi MC wa Nkwene na mukaririgite wa Mbanjeti mbungene ya Meru na taririte mathina bakurukirite kinya nyuma yao ukurukia Mbanjeti mwaka jwa 2025 2026 untu akuga kwa mieri 3 batethirite bakiona mbeca kiri thirikari nene. Mbanjeti ya kaunti ya Meru kuota mbere ni rathirire na kuota ithere mieri 3 kuma Julai mwaka September kuota mbere akuota wirathirire utimbeca nya ciringi nyemwe itumiri mbere mano ntu twacerera kurukia Mbanjeti no tubathini na twala chombere cio tongeria Meru twachoka kuthithia Mbanjeti kairi kuringanga ngavana oro ku mweru na assembly yomba ku approve budget area kurukia yetagwa control of budget Nairobi kwa control ni kari tentu ku nyingi sana no turukuona tunya michara kinya batu nyama MC gaitingu bonde ba account te abari michara inande tukuwekethera ikiriagwa so control budget yagu itana kare na budget wigita kiore biure bibingi ianthe akaore biuria achokirwa lakini kimya kithiru ni arekire kwa approve na ya upload na ara kwa treasury so na ndeto aterete kenda kuma kimya kingwitike mishare komba kuthekira kimya ki ni ara kinya Martin Kome Makasi akuga mirandi ya witi na mbere itithire kionekana na mpui jaora barabangite nyuma ya thirikari nene kwambiria mutaratara jwa procurement na juju ithirite jwe kirigeria giki nene lakini na ithine rere nene ni ya procurement ya ngugi wingi ngui uche barabara ngui uche kugurinya supplies cia intobiranto beterete niomba kujukie gita nontunai kui procurement ira kwirwa national government ithirerio na county nyingi tomba ku comply kuna push and pull between nya control of budget na treasury ekiri tutumire system wenjaru kana inkuru if miss ni ruguri lakini treasury batomba kugura poto wewe ya procurement so manto ja procurement ja into binge iketha still in delay kiri ngugire chibati gutocha this financial year iketha china delay kwambiria so ratura tukania tomba kurunde haraka procurement ikambiria haraka kende nyango icha barabara na ingi chiambiria ukage delay na yagutite kura so most probably ngoicha barabara itomba gutona mbura ginyeka eka approved nandi mbura yambire kura ngogi itomba gutika so getha kuna delay lakini delay ite cause ni leadership ya Meru tenga vana mutuma utumite kutha kuna delay ejito nonto bwa control of budget delay wana ala ki gusort mantujesho ya budget ya Meru lakini adhiria ni ajau tayari budget ni approved ni ara kirikiria mutongeria uju orotithirite kiara kiri mbundi ya udhurani ogoti kaunti ya Meru lakini bandu ngwitiga Meru kwina thina own source revenue ge correction ya revenue so kiri CEO oro revenue board na mbundi yonthe
itongeretwe ni mburia ni mbundi njeru itukwa mburia the benefit of doubt. I am bishop tukwa benefit of doubt na tukwite revenue Meru gaitia na contrary kuitha revenue Meru etitia ntikona ya kuitha tuna revenue bond tukimita revenue bond kabainya yete privatized mtu kiumbia kaya wangu akoja na revenue akero na tunengere milioni magana jana kaya 5 ka bilioni 1 ojiriri guru chiawe no ndubi aketha na potential ya koja mbeca Meru revenue reba tukutha Meru ni nyingi muno na source revenue ni nyingi sana ndene Meru. So batu tole county assembly bandu tukutegera manzo tukwenda kuona tutenya na revenue bond ya thai tukwenda kuona ketha kuna improvement actually tubati kunenga report of the first quarter na ndi mweri jojo athire jo September mieri yo ithatu ithiri tukwenda guteka na tuona kethera revenue ikuongera kana itirongera. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibeya muno mwandiki watu wa Ndeto Jeff Wagitumano tubochokera na riboti na njira endi kuwa tongere basiasa na kinya thirikari ya kaunti ya Meru ariba chumirite na kurure mutaratara yo kumenyekana ya nyota yora yoregeri akumba kwithura yugiukiria Nthukembethe na njira ya kuona mbeca na kinya gutigira Nthukembethe abaina ngwechia kurita orogo kari mugeni wa gitiyo ne PS wa diaspora Wijekene ya Roslyn Jogu aranendekire kiatho kibo karintere kiana abokare nyumba ya kwaranire ya michemanio ya Kamundi All Ameru aranende akiaria aurite Nthukembethe kumba kwithura baichumire no chiandikithia kiri mutaratara yu akere na urete baraba bati ochiandikithia kiri mutaratara yu ni barabe na kuma miaka 18 witia miaka 20 na kenda na kinya Nthukembethe baraba ina mawathe bakuma miaka 18 na kuita miaka 35 akibethire bande kithetwe kiri rwangi rwa antu barabatwire na mawathe kaite ne ukaunende na ugete ano mwaka kinya wethira wena kibande na utirite kirasi kia form 4 kenda wethira ukiona kanya gakunikana mutaratara yu nyota riboti ya mwandiki tu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Atongere kumakire thirikari nene omwe na atongere abagi siasa ni bagwatanite kurita moritani iguru ria mubango jwa thirikari jwa kuika mbeu mbithi ta nyota jura jukuthithikite Kamundi Hall aria mwandiki munekire rwangi rwa diaspora Roslyn Jogu ataritie bate mubango jojo. First is improving youth employability, where youth receive both technical and socio-emotional skills and get placed for on-the-job experience with master craftsmen and employers. And this one is really helping young people to be attached to a job. And where they will stay, government is going to pay them a small stipend. We're going to work with the different organizations so that people can get job experience. Utaratara jojo jwa guciandikithia na nyota jukirugurirwo na rona kwirigirwo kuingwa ntariki 12 mweri na jojo jwa 10 Roslyn Njogu akiromba gwatiri baba gutigira ne bakwaranira na mbeu mbithi kwa wingi ne kenda bagaciandikithia. Make sure that you mobilize the young people. Let them take up this opportunity. Tusisikie mtu after this akisema, you know, if I only got a bit of ni vile sinanga capital. If I had capital, this business would have taken off. That application is open today and it will run until Friday. Is it Friday? Until the 12th. Yes, until the 12th of October. I have spent time because it is the need for us to go out and work with all of our young people to make sure that they are applying, isn't it? Wajitume. Are we together? I want each one of us to make sure that we are working hard to do that. Uringana na Njogu, mbeu mbithi aja kauntini ya Meru kaingi baticiumagire kiri guciandikithia na ngugi cia thirikari. I looked at the statistics of who eventually got those jobs. I actually wondered if I had done a job fair in Meru. Kwa sababu Meru was not the leading county in terms of the people who ended up getting those jobs. Why? People did not show up. People have what in French is called unkanja na kukararia, yeah, and they did not show up. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Mwake nyuma ya thile cha uhoro kumba kwithira chiro amariboti ya mwandiki tu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi atunekera kanya kakunoka
itucokerete amonaniri wetu wa mathithio tungikuthira tukunenkeria cio na njira intamburukura cititira mbere no tukinyira methene yetu ya ndeto ya Meru TV Ugoro. Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendi bu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto ni jakuguna mukojo waku turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha ukamata meri na kinyama thandoko ni toboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu turi na parking ya kongana restaurant na minimart aria teja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Nwethiritwo gichwana ndeka ithano akinyuma ya thaiyeli cia oro komba kwithira tirwa mambitikire nkuwate we ni kichuchi kietu kia biele kendeto cia Meru TV Ugoro ni wambita muthoni wa kiramana Mwananilo wetu wa mathithio ni Paul Ngonjiri. Gitana mbere na tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyanĩria Facebook na kinya YouTube. Mwana kinya tuthiatira ukulukira Signet Meru TV na kinya Pang Meru TV. Mwenda Manyara ura ni mutongeria wa Thukembere na chumirite na kuria youth bachumire na njira ine na guciandikithe ya ringi kura na kinya barabate na ibande bethere bagichumiria na kuyukia ibande kenda kithurano tutite kinene kia mwaka wa 2027 kethira kithurano kikia na kiruki bethere bakithura tongere barabo bakwenda babatongeria bethuke mbethe Jeff wagituma na guchokera ripoti. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kwa sababu tumeona ni vizuri tujipatanishe pamoja, tucheze mpira, tujibambe, tufurahie, pia si tusisimue misuri, si ndio? Na kwa sababu kura zinakaribia na tumeona uozo wa uongozi uliopo katika serikali zetu, mimi nataka tuchukue kura. Vijana oye! Vijana oye! Hatuwezi enda kwa hii vita kama hatuna kura. Kwa hivyo nataka tuongee na vijana wenzetu wale ambao hawako hapa, tuambie wachukue kura, ndiposa tutakapoenda kwa ile vita ya uchaguzi. Tumeona kwa mitandao ya kwamba sisi hapa Meru tunaongoza katika mambo ya teen pregnancies na mambo yingine kama ile ya
HIV. Si mmeona hata nyinyi? Kwa hivyo tumeamua kuleta vijana pamoja diposa waweze wakasaidika, wakajifafanulia mambo yao na waweze kuzisaidia katika maisha ya usoni. Jambo la tatu ambalo nataka kulisema siku ya leo. Tunapochagua viongozi wetu usahau na vijana sana. Wakiingia kwa viti wanadhani ya kwamba vijana watawaona tena wakati wa siasa. Vijana ukumbukwa wakati gani? Vijana ukumbukwa wakati gani? Hii wakati tunataka kubadilisha mtindo. Tunataka tuwalete vijana ambao tutakuwa nao after election miaka 5 tukifanya decision sisi wenyewe kama vijana, tukiweza kuongea na watu wetu. Jambo la mwisho nataka kulisema, wacha viongozi waone umuhimu wa kuleta sports academies in Menti South ama hapa Meru. Si mmeona watu wanacheza mpira? Nyinyi mmebambika. Nyinyi mmebambika. Kwa hivyo nataka tuseme hivi, wacha tulete sports academies in Menti South ama Meru. Diposa wakati rais anasema wale ambao walienda Tokyo wakaleta madhahabu wataingizwa kwa military. Ndio hata sisi vijana wetu wafanye nini? Ndio vijana wetu wafanye nini? Lakini sisi wapo hatakuwa na sports academies. Kutoka kwa mbio, kuenda kwa mipira, kuenda kwa kinadada, tutakuwa tunayaona mambo kule kwa televisheni tukiona watu wengine wakipewa zawadi. Lakini wakati tutajinufaisha sisi wenyewe, vijana hawa wanatosha. Wanatosha hawatoshi? Wanatosha hawatoshi? Hawa ndio wanyama wa kesho. Hawa ndio akina Orunga wa nini? Hawa ndio akina Ogam wa kesho. Makofi ya Mheshimiwa Mwenda Manyara. PS ndete muthoni njagiru ari kinya na nteretia tharaka ibarurite mutaratara ayo gukiria ndukembethe yo kumenyekana ya nyota kire cukuru ya chuka iraendene ya wandi ya Karingani igamba chuka igamba ng'ombe moroto ire gukira ndukembethe na utiri wa kubarutano njira kathomba cha komba kwethera bakigwatira mbecha na kinyama kiritona mantu yegi wika kamuthiro. Nyota program is a program that is one of the programs that His Excellency the President promised the youth of Kenya. And all the 47 counties are incorporated in this program. His Excellency the President is very passionate about the people of Kenya, especially the youth and unemployed youths. So this Nyota program, the focus is on the youths who are 18 to 29 years old and people living with disability up to 35 years old. These are youths who have done either Form 4 education and below. Because if you look at the education system, the program for higher education is well encompassed, TVETs and many other youths. But the youths who are vulnerable, from vulnerable communities, who have not reached Form 4 or they have reached Form 4 and they don't have the skills or the development or the startup finances to start a business, these are the youths that we are focusing on. In Tharaka Nithi, we have 3 constituencies and 15 wards. So this program will be able to support 70 youths per ward, 50% women, 50% male. And of course, it will incorporate the people living with disabilities. The program has been launched today as a phase 2 because the first phase, we got a lot of application, over 5,000 applications, but only 400 youths were able to move to the next step. So we are calling all the youths in Tharaka Nithi County, and today I'm very privileged, and we are very privileged as the leadership of Tharaka Nithi with the members of parliament and the deputy governor and the county government, so that we'll be able to bring everybody on board. It's our all government approach, and so we are calling upon all the youths aged between 18 to 29 years, and also people living with disability who are 35 years and below, to apply for this program. Nyota program, we have had a big challenge in this country of our young people, and I feel today is a great day for the youth of this country because Nyota program is for the young people. Government cares about the youths, it cares about people living with disabilities, and also the rest of the population, because this is why the empowerment programs are going all over the country. This program targets the vulnerable youths of Tharaka Nithi County and the entire country. We pray that these girl people are going to ensure that we get the rightful targets.
that every ward will have the 70 people that really represent the needy youth that are below Form 4. Muyuthi na musiasa wiyekene ya ndani gichiru kumantere chia Central Imenti na Chimiriti na kumba kuthereka athanene ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia akiwa kumayo kuyukia wathani kuonekete uguchenjia akaunti ya Meru akiromba mirumbe kuthera bakigwata mbaru ngavana Mutumana kinyako mwakanya kenda ithira akibarutira ngwe myaka eretiere. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga. Ukenda no mwite gichuru no mwite ndani kana uria ukamwita no mwite mutano kithongo ni jontwe aciitaga ndani o kithongo no mbite kwithirwa agicokia nkatho cia mwanya kiri mukathe governor wa Meru Jawe Isaka Mutumanto Ethingia uria ombite gucenjia Meru yagaruka ya ikenero ya njethiri ya guntu gwa antu bonde gwikumiria ona kinyani tiga tuigue jare najo no ria kuga Omarito mbito wandani kuma githongo kwa mbere ande ya gucokeria yo excellency governor nkatho nyingi nuntu bwa mantu jara jonde okuthithire mu Meru kira mpomba kuga na kira mpomba kuthithia ampomba kuga ibwega sana your excellency nuntu ugo wijite ochenchia urejera ochenchia Meru no rejere gwita Meru kiukiene buri ereki. For example, thirikari iri erari ku ndru irari ye thirikari ya kuweja na makobokobo, thirikari ya kuweja na ng'ombe morokishon imwe, thirikari ya kuweja na miringiti na matris. Chejo manifesto jara ari ki thirikari iri erari ndru na nikyo gitumi Mumeru wonde arategera ona yendre okaro wikari ikathenia Meru yonde na nikyo gitumi baramingire pa gutonyithia yo excellency na ito kuona changes after utonya nonto monkera thai no amweta kwa Meru mbeo chia mete kwa mbeo chia kawa no amweta kwa Meru mbeo cia cotton yani no ambirite kwa Meru mbeo cia mebukando no amweta kwa Meru manto ja maingi ki department ya agriculture into bingi nyame kandania kawa kila kitu no amweta kwabyo na no ikirite kimbanje yaku bira bikambira kweja no department yaku ya agriculture ibwaga sana your excellency kire thirikari njiruba manto ni ja sibitari ore areja ntorene ikaringa gipindi kimwe ikaeja na ngiri 10 ntorene ikarewe muntu umwe lakini thai ki ugo your excellency ki monkira thai thirikari yakuteka gore ngiri 10 iraheja nawa ore ongera milioni ingi nyingi ukareta ndawa masibitari your excellency na itokwira ibwega itokuigwe nyethogano rire wina ria gwikira into bire bitari level 4 ya kithongo kende ya level 4 ya uma level 4 ya kithongo aki sibitari chonde cha Meru your excellency itokuona after age ya municipality ya level 6 level 5 after umiti level 6 your excellency after eduta itokuona mibango era wino kimbanje tikira wikirite itokuona wikirite mbesi nyingi cia gukira masibitari cia gukiria manto janjira cia gukiria manto jama ingi kenda mwana wa Meru agunekane kira mbesa mubukone bure mpomba kuga atire ukejoro mwinjoka wona murigi ukamatoka batwe iturarumiro injoka erera ari kumbere na ndi thai turigwa nturene nya mantu ja kabati angokorea batu tukamatoka na bai batu turiga twenyuma ya Isaac Mutumanto Ethingia na batu ukethira aki tukona maendeleo hiyo ni ishara erega atuma 2027 tugucokia gitene your excellency no ntunya twarego gucokia uti muntu ukaretwa thurwa giti kia ngavana ariwa aikwa mbuchare athenjo itonyama ariwa akarewa maendeleo chajau ukuthithira kana Meru. Congratulations etamo jo wena ju twagukire kana Meru. Ukethira uraigua kana urona uju ni mutano mwotichithanagia no kamuthithiria bwega auganithite bwega no kathithia bwei akurotaga na kera keimena akauga ne watitie igitene riri erekeretie metho jawe na ritho riethaga kiri governor wa Meru Mutumanto Ethingia aria kuga uthithitie bwega wathithia bwega na itono u na tukagwirua Timonga gikuripotera Central Imenti Meru TV.
Kilogeti ndaika 16 nyuma ya thile cha woro kumba kwithira chirwa maibo ya mno mwandikieto wa Ndeto MC Mwitonga no ndivoriboti una njira endi kuna kinyano ntu boto ekira gatanta Ndeto cia Meru TV woro ni wambeta muthoni wa kiramana nkuriga ne ntukene Jumatatu tariki 6 cha mweri wa 10 mwaka ni yutiriyo 2005 mwenene liwetu wa mathithe ukari Paul Ngujiri tutirimana cha kinya 3 na ndeka 30 kirindetoi na inge inyingi thira wino tegeri boya ya Meru TV.